Hoofnuus vanaand. Ontevredenheid oor 'n voorgestelde salarisverhoging vir LP's en ander openbare amptdraers. Die eThekwini Metro stel weer 3 van die 4 strande oop wat gesluit is na besoedelingsvrese. En CAF-president Patrice Motsepe maak groot aankondigings voor AFCON amptelik begin. Goeienaand en welkom by die Saterdag aand nuusbulletin. Openbare amptdraers, insluitend parlementslede, gaan dalk 'n salarisverhoging kry as president Cyril Ramaphosa saamstem met die aanbevelings wat die onafhanklike kommissie vir die vergoeding van openbare amptdraers aan hom gemaak het. Die kommissie het 'n verhoging van 4,1% voorgestel vir die 2025-26 boekjaar. Die Staatskoerant het die voorgestelde verhogings van dese week in die Staatskoerant gepubliseer. Die onafhanklike kommissie vir die vergoeding van openbare amptdraers meen hy het die salarisverhogings voorgestel weens die stygende lewenskoste. Maar wat dink die publiek hiervan? Die increase wat hulle wil hê, hulle deserve dit. Hulle bou nie huise vir die mense nie, maar die parlement bou hulle nou vir 2 jaar. Vir 2 years, hulle gaan die parlement regmaak. Wat ek klaar reg op is dit al. En nou soek hulle nog increase. De schoolmense wat op straat is, hoekom helpen hulle nie aan die mense en die kinders wat op straat is, wat basically niks het nie. Action SA sê die salarisverhoging is verregaande. In an environment where public office bearers are delivering very little to the people they're meant to serve, and with 50% of families in our country going to bed hungry over this festive period, this increase is unacceptable, inappropriate, and certainly not deserved. COSATU sê die voorgestelde verhoging stuur 'n verkeerde boodskap aan werknemers wat sukkel om kop bo water te hou. We think it is a ill-considered, an unfortunate and unhelpful proposal. We urge the President to reject it and to come with a far more modest proposal. Die voorgestelde salarisverhoging is na die president vir oorweging gestuur. Opgedroogde krane. Dit was die lot van talle gemeenskappe in Johannesburg die afgelope week terwyl Randwater sy instandhoudingswerk aan verskeie stelsels voortgesit het. Randwater het die noodsaaklikheid van die instandhoudingswerk benadruk. Watertoevoer is reeds na verskeie gebiede herstel. There was a need for rainwater to conduct this maintenance. With regards to our relationship with municipalities, especially the metros, that's still the case. We have informed them, we have given them ample time in terms of municipalities really implementing contingency measures to minimize these disruptions that we're talking about. They have assured us that they are dispatching water tankers and a number of areas have recovered. It's actually it's a handful of areas that have not recovered yet. Die burgemeester van Johannesburg het 'n beroep gedoen op inwoners om geduldig te wees nadat fase 2 van die instandhoudingsprogram gister begin het. Inwoners in hoofsaaklik Soweto en Lenasie sal geraak word. Hopefully we should be able to complete that sooner, and the last phase will then start between the 5th and the 6th of January, and also will be affecting part of areas in Soweto. So once that part is done, we believe that everyone will then have full water. Die kommissaris van die grensbestuursowerheid, Dr. Mike Masiapato, sê byna 500 Zimbabweërs wat onlangs probeer het om die grens met Suid-Afrika en Botswana onwettig oor te steek, is onderskep. Hy sê die owerheid het operasies by toegangshawens en kwesbare grensgebiede verskerp voor die feestyd. Meer as 5 miljoen mense sal na verwagting die grense tussen Suid-Afrika en sy buurlande oor die feestyd oorsteek. Volgens Masiapato is 'n kombinasie van tegnologie, intelligensie en grondspanne die sleutel om Suid-Afrika se 4470 km lange grens gedurende die vakansietyd veilig te hou. Solution really for us to successfully deal with issues of illegal migration is our ability to ultimately have, I will say, a full partnership
with our immediate neighborhood and make sure that they themselves also contribute in assisting us to deal with the issues of illegal migration. But of course, the broader issues for us to ultimately deal with illegal migration for real, I will say the countries themselves also need to have some kind of your economic stability and be able to kind of effectively provide, for their people. Drie van die 4 strande in die eThekwini metro wat gister gesluit is weens besoedeling is weer oopgestel. Die strande is Battery Strand, eThekwini en Country Club. Die metro wag steeds op toetsuitslae om te bepaal of Laguna Strand kan heropen. Die strande is gister as 'n voorsorgmaatreël gesluit nadat 'n pyp gebars het en besoedelde water van die Umgeni rivier in die see gevloei het. Die Amerikaanse weermag het grootskaalse aanvalle uitgevoer op dosyne ISIS-teikens in Sirië. 'n Siriëse moniteringsgroep sê minstens 5 lede van die Islamitiese staat, onder wie 'n selleier, is dood in die vlaagaanvalle. 'n Nuwe regime in Sirië het onlangs by 'n internasionale koalisie aangesluit om ISIS te bestry. Die Verenigde Nasies sê die groep het steeds sowat 7000 vegters in Sirië en Irak. Die aanvalle volg nadat 2 Amerikaanse soldate en 'n tolk verlede week in die stad Palmyra in 'n lokval doodgeskiet is. Die Amerikaanse Departement van Justisie het meer as 300 000 bladsye van die ondersoek na die ontslape en veroordeelde seksoortreder Jeffrey Epstein bekend gemaak. Baie van die foto's en dokumente wat vrygestel is gesensor. Die materiaal sluit onder meer foto's in van Amerika se oud-president Bill Clinton saam met Epstein by Epstein se woning, saam met die rocksanger Mick Jagger en Jagger saam met Epstein se voormalige vriendin Ghislaine Maxwell. As ook foto's van Clinton saam met die ontslape popster Michael Jackson. Epstein is in 2019 in die tronk in Manhattan, New York dood. Sy dood is as selfdood verklaar. Net hierna gaan ons Marokko toe waar die Afrika Nasiesbeker sokkertoernooi môre afskop. Welkom terug. Die president van Afrika se sokkerbeheerliggaam, Patrice Motsepe, het 'n nuwe elite klubtoernooi aangekondig om Afrika sokker te bevorder. Die Afrika Nasies Liga sal na verwagting in 2029 afskop en het ten doel om spelers van die vasteland te lok wat tans vir buitelandse klubs speel. Motsepe het gepraat by 'n media-konferensie in die Marokkaanse hoofstad Rabat, waar die 2025 Afrika Nasiesbeker toernooi môre begin. Hy het ook bevestig dat die toernooi die prysgeld vir die wenspan met R3 miljoen gaan opstoot. We've increased the prize money from $7 million to $10 million. So the nation that wins, the country that wins, will get $10 million. We've also taken decisions to significantly increase the Champions League and the Confederations Cup. We will announce the significant increase in the prize money of the Champions League that we took today, and the significant increase in the prize money of the Confederations Cup that we also took today. We'll announce them after January. En dis dan al vir vanaand. Ons is môre aand weer om 6:15 terug hier op SABC2. Totsiens.